dengan ditambah ditandai oleh Espiritu Tua. Amen. Gracia de Tuhan Jesus Kristus do toko, amém kaginaban di kanaingan, amém kapisan de Espiritu Tua, amém Pai dan Yesus, amém. Tapi nak kami melamai toko, na tanang minggu kadubong pada mapatin, timpu taman. Hugo na pada kelamasan toko, na bisa tumituan na toko, na tanang manenting, i Kristus, i tanak na Tuhun. Jadi sambayang toko na bayan nanti, kanong bikot, miyampai na kepunaiman de Tuhan na toko, sebagai na menelubus na toko, Kristus, the Anointed One. Kanong vital na toko pelogi, sabi na pagkinon na toko. Kami pagkasas mambayang toko, mentok na pembangunan na toko, na sisikap na higasan iti pembangunan na toko, timantan na pandemic COVID-19. Tapi na gabi ka na mga kundano sa gabi na toko, kapapataon na nandito toko sundi na mamalamay ni katapatan tahamlan iti bitua. Mga kunzo na dikiningan sa bakas. Omega suy pinay ngabi, donong pitoso do poso, ipamusaban ngabi ko, amigos ngabi ko, inunuy na iman ko, aminunuya unang asano imang. Mazanasaku, tagaso poso, itinakoki, Cristiano Mary, io vi tua pentihopus hahame, saberitas sabong santi ngabi, om Dios pinay ngabi, dos sumabayang mentok dogo, dari Tuhan kinaingan toko. Kikasyanan na toko, ikinaingan tabakas, mamahiyang na daw sa gamit na toko, ang magamit na toko ng kapasisan na slajol. Amen. Tuhan, kau sianai no. Tuhan, kau sianai no. Kristus, kau sianai no. Kristus, kau sianai no. Tuhan, kau sianai no. Untugan do'y kino'y ganit di nakabaskoso. Sumbang pasi koy diao, mabantu si koy diao.
sumambayang. Intong na nagay oy kinagan, mamamangun o mamulinta ng sama mi kanuno. Om na apoy manan na nanagay ikaladya na kosyanando, panakno, na sumupu sa kananadiyaw, miyampay ave ginabanza. Manza ni Tuhan za Jesus Kristus tanakno, imamama siya mamulinta miyampay diyaw, hindi kapisan ni Espiritu Tumitua. Kinaingan, muntok sa hihinain ay sa kapusan. Pembacaan manta di Profeta Isaiah. Nukab di Tuhan atahingo ko. Izo na podadaw nga awzowi guminaga. Awzo nagi minahing minagidu. Pinatakoy hikod ko, dedi minumabag nga vidogo. Pingas ko, dedi minanakat, dadanggot ko. Aw ko tinakapan ivos ko. Domantad ko pa'y mamangan duha. Mikot ituhan do manakaday dogo. Moy da awzo akama doy ko pa'y mangan ngavi. Ingkano, pionogi, padansanon ko ivos ko, miyaga da tonus. Kay hozo, da awzo'i pa'y kumon. Ipakatapot dogo, dayti itsamoku. Iwanan ko o isay no po do manimpun ko pambisalan ngavi do gumagadugo. Dadi kanono, mitanud mugad daid kut. Isay mamuso do kivaw ahal daw do pamahavan dogo. Pain samoko isido dogo. Mikot ituhan do manakaday dogo. Isay katama mangukum dogo. Ibos di Tuhan. Mamanaw zawi dumangan di Tuhan, iditana di sangimpasi. Mamanaw zawi dumangan di Tuhan, iditana di sangimpasi. Guminavo zo di Tuhan, tunukongong isido, iha di kapakinsianan ko. Tu pinombangan di sido, itahingo daw de dogo, idita daw ontok binamhozo di sido. Hiniputan so diho, itingkawa ngavi do kapatazon. Miyampay di kondosan, toindaman di kahabangan. Ginakom so diho, katangaban kondosan ginavo. Minamoho so dedingan di Tuhan. Oy Tuhan kinaingan ku, pagabaso zo. Mamanaw so idumbangan di Tuhan, iditana di sangimpasi. Songko vinasi di Tuhan umatuhid. Ikinaingan na toko kivaw kabinsianan. Umuhigan di Tuhan iginavo ngavi tahuduk. Ay sa haid lompu ko, dadi tinampasizo di sido. Mamanaw so idumbangan di Tuhan, iditana di sangimpasi. Tinampasi di sido mantad kapatazon ikaduduvo ko. Mato ko mantad lomo ngavi. O mihapap ko mantad kasado. Mamanaw zawi do idi dumbangan di Tuhan, idi tana di sangimpasi. Mamanaw so idumbangan di Tuhan, iditana di sangimpasi. Pembacaan mata disuat di Sancti James. Ono iti ahal oy tapinay kung avi do suhun iaw insan na kaymang do tongay sa kayman tavasi nga magampa do kiva katumbasan daw. Manampasi idi na ku di sido ino katumbasan.
Nung songhun ito pinay ko sa ngavi, to'y songhun ito pinay tondo ngavi, o mamaguno dabasan ngavi, aw kaganap o takanon akanon na masi, songhun Diyosu mubos day Diyo, o so sogit kono da, mimbang no diyaw sandi makano tagugumo. Miyang da aw manak Diyo diti kaganapan ngavi kiguno kozo montok do komposizon. Dari nuno di komposisyon dino. Katubasan po nga miyagano dino. Nung aw mi pahud dino o kalajatang abasi nga patay ii. Itya olahan na bobos tetun ngavi miyaga dino. Mobos ko da kiva ko tumbasano. Ang kiva ko iman ko tangabasi. Patahangon ko day diyaw da kiva ko tumbasan ko. Masa da papakitozo diyaw do ko iman ko tangabasi. Dari patahangon di dugo. Da kiva ko tumbasano. Miyampay da aiso tombonopo. O kay man tangabasi do pakitanan. Ibos di Tuhan. Katawadan dari kinaingan. Izo no ilahan, ikatapatan o ikoposizon kadi Tuhan, ay songuhun kanumikot doy ditama nga mamasa no dogo. Tuhan, miyampay Diyosu. Pembahasan mantan dia bal tabas itu bitwa sinuat dimak. In Jesus, kami makiki yang kami daw, itu menengkizan kumina dan kekampungan kami penhiput de Kasaria Filipai. Ini tindahanon, pinauat di sino itiatu dizo dan di makiki yang kami daw. Isa zo, kada tuhun gabi na di izo. Ang pinayha niya isida, i-John, i-baptis, kaniha na binabos. Isubay gabi na po nga Elijah. Isubay gabi na pabago nga suhun ni propeta gabi. Nga izyozu, kanisina na binuwat. Isay kanyozu na izo. Pabos na ipita, ang binabos na disina. Izyaw na Kristus. O minanak sino na panu gabi na kada poyho ni isay kakamay ni sino. O tuminipo ni sino na minanggiya niya ho na inapatanak na tuhon nga pinasandan no hain na mundo so na indaman ko so na zadan ni mamahoygon ni hugwan gabi padri di tangaba adat, bukozon ng kapatazon. Makatahim po tahutan daw ng tumuwag bago. Manabos ni sinasabi kami iti na uha-uhai na paintahang. Nani obito po ni Peter sino na minibang pinan. Tuminim po ni Peter na minang kiyumba ni sino. Kisus po na pagintong ni makikiyang kami daw. Honongo na ni sino Peter. Minabos na ni sino. Duhiya dobi kuway saitan. Tuwi na palahan do ng muso nga akon ko doon kinaigan dalahan nga doon tuhon Hino ni sinay tuhon gabi, o may makikiyang gabi daw o minabos. Noong kiba isay no po, ibabang na dumani na tutumanong dugo, pasadaw na isino na daw sundi,
Sana no isalip daw, tumanod no nago. Tuisay no pa imimang na mamamasi. Tuisay no pa imimang na manampasi, ni komposisyon daw, katagakan ini. Kaisay no pa yatagakan ni komposisyon daw, sebab no nago, sebab dia baltabasi, nga kapanampasi ini. Ia baltabasi di Tuhan. Tuhan sa Jesus Kristus. Tapi dia gabi kibati tahu-tahun yang bahut ko sa kawan baik kabo na bos melasok. Sanguhon na pa nga kalajan beng, sanguhon na pa nga mamain na ball, football. Abi sanguhon na pa nga salesman, papadagang na ano ito, padagang-dagang lang, salesman. Nadi tiya tahun-tahun na panitinga kanangan dia na pa nga hiking. Ano kayo nung hiking na kadazan, bitakan na duho nati. Hiking, ya. Jadi insan ta daw ang minugazat ihati na hiking. Sa mana-mana na nakahal tiho. Pamanaw hiking. Aw di katunod na muhi. Ito nakahaw kaya. Jadi katadab na di tadaw. Kumazan sunop na di. Jadi kita di tia isa mega na tapoy. Biop-kiop. Isa bakay di iti. Nah. Kaikot kadimpot pa di iti. Hamin na tuhon. Intang tahun. Ini pa hamin di nga lahat no. Nga hamin bagya. Jadi kaitik ka diha. O kabay di sa ngano. Nakahaw si koy. Jadi makitong na diyaw ti na kabasan ko na madap na iti na sunap bay na ka diha. Kabasan lagi. Kadi sa ngano na hamin. Nga ano iti hamin ko. Dumo na tuhon kabasa na ano iti. Paswangan ko na iti namin ka daw. Sebab manini ko sa iti. Isang uhon na pa nga. Paksani na mo na po. Kandang na tazam ko ka. Amang wa. Kadiha. Izo mo yodap na ho. Nuya. Kadi bag ka. Iakalaja na bag. Izo mo yodap na bag. Pwede tazam. Amang wa. Kadi kalaja bag. Jadi. Invat ho niti sinuang. Menadap. May bang ka, kalaja bang na paniti nga ugan na, minay onop yang pa di tazam kami. Kaya katazam tiyak ya, binatang ternakan kami. Aw hain mentan di, nongaw tinbotohon timi ko itik. Tuk. Kabay di ha, ibang ka, kalaja bang. Ay, aw tanan, butong ka daw. Jadi, ko rin ti, amo wala, kadi, sangot tiya, ano gati, sangot kawan daw tiya, football ate, pemain the ball. Iso may dahil lah. Dia ate, kanaw. Jadi orang ini sudah, udah sudah membahi di tiap bengkel ini. Nga awahin, kung habit tahun 8 minit, pingkoy tik bago. Ang deha, tiap football lah, pemain ball. Dan ko, ada, tepat butang eh. Kanaw. Aw tanan deh. Ziyaw ti. Gagazo na pati nando ngayon ka ako kanitiya salesman. So kaya may nap na iti ko niyaw ka. Jadi ugan iti salesman iti tiya nung ay nap niyan pa ni tazam kami. Hain. Kung nga wag gawin ko itik. Tuk. Nagumo tiya ko itik. Saak bago. Tuk. Kabay niya. Nah. Nakatigog. So na pa diha salesman, tangay diha, kami tazam kami na, paimpalis pa diha na nabos. Ay, nakuha kaniti, ano iti, football am noon. Ano kumasan ti? Ba, kadi bengko, kaya, kalaja bengko, ya, kana salesman magya, miss ka bang? Jadi, ano kumasan? Natirikan nga biti, tazam diti, miss ka bang daw, kani, kalau tiay nang tiap football lah. Tapi dah ngabi,
salita na pambagyati. Nga kaguman na tako, omis kabang. Tiada kamasan manis mulut kan. Direct translation mo iti. Omis kabang. Aso na kayo, ano ka sa boss na kanasan nga. Sweet talk kada ng English ba. Omis kabang, manis mulut kada malazo. Omis kabang lah. Dato ko. Yeah. Anahan omis ko on some point dati. Anahan. Tapi omis kabang. Alatihan to ko ti. Anangan to ko na tuhon sa nga mo boss ti abasi. Tok na to ko. Montok na to ko. Yeah. Anangan to ko do sa nga na kibada tiya. Dan diyan to ko di abasi. Ako na pa ko sa tako sandi nga anangan na tuhon di mayagadi. Anangan to ko. Ako to ko anangan na tuhon di abing hodong. Ako to ko anangan di tuhon di mo boss ito tapat. Straightforward kamay di. Ano ko masan straightforward? Straightforward na pa nga. Kita na pa daw song ko. Kasi nakoy na. Patut ako ko buli parking na yun ba? Tiyan na pa nga kon katampat parking. Ako to ko anangan. Di ako ti. Panday no pa mo boss ka. Say ko. Wadonzo. Ina kaguman na wadan ka ni. Ako kanangan na tuhon. Kasi siyan bagyati wadan na to ko diti. Nga, ay sa pawadan na bahay na ako pagyapon tutub pati ako na dyan. Jadi ina, kaguman na tuhon niti, anangan na. Sangyan da, ano iti, pataputon na boss di. Teka, kiba di, boss di, awsong ko, aw kaswang. Pintapot tapi aw kaswang na ginapa. Kahit one Jesus, inangot ako di bahay na diti. Di pambasan na bahay na diti. Akon ka omi sa kabanglaw diti. Pintapot boss daw. Inaaw na nga ni Peter. Mula-mula, paguhi, umabos si Tuan Jesus, minuat diha, isaizo ka. Oh. So ano pa di magkikiya daw nga biniti. Nung isa nati kano na sumimba daw ti, anuan na hadiah. Isazo. Isaw na po kadatuhon, isazo kadatuhon. Isaw na po nga John the Baptist, kiba mo boss, Elijah. Nga, mantak niya so, isazo kadaw. Aw na kasimba, makikiiyang kami. Pito na kasimba, isaw na po nga Christus. Iti boss ti, Christus. Christus. Boss the Greek. Kumasan na pa na Christus nga inauman, the anointed one, yang di orapi. O kan orapi, urapi. Yeah. Yang di urapi. Jadi kumasan, ituan Jesus na pa dito. Iti boss di Sancti Peter na pa dito nga, papakompom ba di. Na ituan Jesus na pa nga imazaya. Mananabos na pamagunan. Kano ka na Tuan Jesus? Pamisa ko pa. Kana pa pa ihatuhon nga ba? Nakuha. Nung sa takam musaw ka ni, ay, nakuha ito pamisa. Tiya na pa nga, baltabasi. Mas iti papayhan nga bituhon niti. Nakaikat na mananabos, nakaikat ti Messiah takaw ka. Katumbasay ko na, ito nakaikat na tiya dinandihan ni Tuhan. Ima nanabos na pamagunan. Tapi kada Tuhan Jesus, kada po yung abituhon. Kada po. Nako. Sebab iti ang magkikiya kami daw, apo sangkwa na kalati, na ano kamazan na Masaya niti, mananabos niti. Mantak niya na pa iti ang Masaya na pa nga, mikot may panabos, magabit tabal-tabasi, papahingas nga mi niti, atuhon nga mi di sumakit, ikitaluang nga mi. Ihon Masaya mantak niya. Nga aw sa tiha katay mo na iti ang Masaya na pa nga, masiti na patazon, papapakan ng kanso na salib. Amin na pagi, na mimang ituan Jesus na kalati po, tiya magkikiiyang amin daw, ang pakabasahon na ginapapaya tiya baltabasi. Ingka na ginatoko. Sabi binatoko niti, noho na Tuhan na papabal na abaltabasi. Nga masiti na papaya ako na ginatuhon. Sangyan na po na papabal ako na abaltabasi. Sangyan na po na agahap ako na tuhon na tumanod ni Tuhan Jesus. Masiti po yun. Ay tiya, kapamahaban na po ni Tuhan Jesus, muntok na, Diyoso diti. Ako na po ka, muntok na, ako na ka,
abasi ke posisyon. Au, kibana gini timpo daw sangko abasi da abazan dari keposisyon sebagai datuan Kristen. Kada toko po misa kabang na toko sa sabab na da papagumo da tuhon na sumuang dumadi da Kristen, Katolik. Masiti pa yun toko tutupot. Kiba nagi kamungkangan da teka kiba nagi da tiya kasusan. Kiba nagi sangko aho abasi da abazan sebagai datuhan Kristen. Papapakon na toko dati mega di Tuhan Jesus. O masiti da katon na toko diti. Tapi dahil kabi tiya tadaw bayan na pa diti, boss ko diti no, tadaw minggu kadubo nga pada mapat. Tumatan na pada ako zo nga tiya timpo na pada bayan na diti nga tadaw minggu da migran lagi kang kodak ya. Tika next okay. Nahihiban di bayan na diti kang kodak. Sebab da iya bayan na kaya kena tidak na bingung-bingung ni ba tiya daman ko sa tiya kubid ngabi ti. Bayan na lagi dati. Tadaw bayan na kumasan ko. Tadaw na migrant. Ina pagi na kiba tiya panjulan na kanjol tiya manak na za teka blood donation. Manta di tiya committee na migrant tiya panikan na pa nga Judge Mason. Katimpun na jam 9 kang kuda. Gisam jam kataho namin sadap. Ya. Jadi anangan so da mengonsum dia so, iya bakas. Ikabasa da manak da za, dumikot. Ituan Jesus, pinapapak ni kazus salib, pinatak di sida za daw bentuk na toko, nanuan toko na kaposisan kababago, nahidasan toko, nahiyang nga bidosa-dosa nga binatoko sebab na za di sida. Ano mo zirzuti? Jadi nung kabasa, nakuha to sa toko ti, kabasa na manak na za, nakuha tao mikot, tumanod miyaga di Tuhan Jesus. Aw ito ko papapakon, tamakan na takuni na pa dito. Manak na za, manak na posisyon, mantok di tuhun gawi. Hubi pa ko sa da timpo na bahay na dito, gumutuhon na hospital, dahil da hamin pengusapan na kita luwa may kumasan na badly in need of blood. Ya, jadi ina tapi yang gawi, anda mata kau ti, nga masih tidak teludan tako nagi SOP. Kiba nagi ada SOP mentan pada keniam da nauhud di hati dewan atau kau DTT PPC Hall. Sengian pada mikat nga hansan da teludan da SOP. Kana pakai nga da dasam dia sudah menak da za diti masih nagi dati da andaman da tiada pakapanakan da za nga kon ka sa sabab da ocopan diti kad dia zu. Kano da kibade da pipia kamasan na pa nga kiba naging mikat na may panak na za diti sebab na mimang da ay gumo impyo ka na manak za tu na padam himo 75 times na kon ka sebab dia basi nga sabab na ko za da kaginaban dia zo mentok tisa tapi da ngabi nung intangan to ko ti pambasan ko isa kadua iba nagi connection mentok di boss di Tuhan Jesus da bayan diti. Tu ipambasan ko sa pa di bayan na diti mantan di propeta Isaiah nga manak sida da kansanan dito ko. Mega di sida tu tambay mo da paintampasi kapasisan daw dia kansanan. Jadi mengunsub sida da toko lagi da kibada kansanan da kapasisan da toko. Miyampay da kapatakan toko da za da tuhon di susumakit ngabi, manak tako na kansanan lagi mentok dia. Abiti pembahasan kedua bayan diti, Sankti James membahas toko nung ketumbasan na pa nga ay sa the action. Aw toko patunod na kay mantang basi ay sa guna.
Ano ba ako te? Nung atumbazan ko na po, boss ni Tuan Jesus, tumbazan ko na po di sila na mananabos, masaya na ako. Ka-out ako, patang posisyon ni Tim Yampay na kay man base, ay sa dugo na. Isalahan na naman na kanot ako na papakita, kanot ako na manampasi ni Tia, katumbazan ako ni Tim Yampay na kay man base, manak na sa. Tapi na kami, kinamahit ako na ito, tapat ko sa, namusaw ti boss ni Tuan Jesus na bahay na dito. Kano man ang katawan ni Tuhan, sebab na boss na bituwa daw dito. Ang sanda na tambay mata ko, na kagiat na katumbasan, ang hubi pa ko sa may pay na boss na bituwa daw. Kapanampasit ako na posisyon sebagai na Tuhun Christian, Tuhun Catholic di Paimbida. Sabi, atumbazan zo, ini sa kinaingan, itama tumakas, menodod at tama ng tanah, dan sabi kanuno kita amaw kita. Atumbazan zo na isa Tuhan Jesus. Kinaingan mantad kinaingan, tanabaw mantad tanabaw. Kinaingan tatapot, mantad kinaingan tatapot. Nana ukol ko tinoda, sampai si miyapay ni tama. Maza di sino, o sabi ang ino na todo. Mantok na tako, tuhun ngabi, o mantok pumasuzan na tako, suminondot isino mantad surga. O maza di espiritu tabitwa, nanani tuhun, nani sa ngayari, ang nanani na tuhun. Muntok sebab nito ko, papakin salib. In katunugan ni Ampay di buhok na tumbituwa. Di sabat di sina di surga, ang pinay-ikaw di amananan ni tama. Bikat may bagoy sino, in kabantugan, na mamisala di sigin pasi ang malang patay. Amo kapabaliantan daw ay sa may kaupusan. At tumanzan sa na di espiritu tabitwa, ito ka na imanak na posisyon. Imuzu mantan ni tama am ni tanak, ibiyampay ni tama am ni tanak, na samao ng bantunan may. Inakabos manza ni profeta nabi. At mazazao na sa Ecclesia tabitwa, Katolik, Apostolic, mga kunso na isa punsuan, mantak ni kapayangan na doon sa ngabi, mandanandazo na ni katungagan ni nga patay, ang ni kaposisyon ni pamugunan na bikot. Amen. Na katumbazan di nga nogi, na mimosa di maza na pambusan na takaw na di kayman ngabi na takaw. Inkano, na kanono sumambayang mantok di gunoon ngabi, na di vinon na kinaingan, in ecclesia daw. Sisimbahan pa na takaw nga, id kabosyan no, kinungoz ko no, oy Tuhan. Id kabasyano, kinungo si kayo no, oy Tuhan. Do ada di noda, o Ecclesia, do tanda da kansanan, kumado di ondo sa ngavi, mazadalahan pamamasi, kapanampuanan daw. Kanono, sumumbayang da di Tuhan, Id kabosyano, kinungoz ko no, oy Tuhan. do ko ium noda, do pibabasan, kahit sa samadan, manta tinahuod da Tuhun Christian ngavi, di au insan koin saday do katangaban kasusan. Kanono sumbayang na di Tuhan. Id kabosyano, kinungoz ko no, oy Tuhan. Do mimang na da panggo. Do id katapatan id pinulokis
Dumimang ni kaiman ngawi tangawasi, o katubazan do Tuhun Kristian, kanono sumambayang dari Tuhan, In kemuliaan kinungos karena ay Tuhan. do kokitos kinada do tanda kapamahavan dagay, do mimang simban do idlahan pamamasi dagay, do id kapanandakan dagay, di kinapatazon om kinatungagan ni Jesus, kanono sumambayang dari Tuhan, In kemuliaan kinungos karena ay Tuhan. sumambayang toko, muntok diho is sumakit. Miyampay tulur COVID ko padam sizam, da mazar sa kaday da kutul ngavi diho. Nos ngavi, paganakan om kinovangan ngavi diho, da ovit na da izyoho, do ikawasyan, da dumapus diri timpu do kasusan. Kanono sumbayang dari Tuhan, In kemuliaan kinungos karena ay Tuhan. kanono mikot dari Sankti Maria tinada toko, mokiano da sido, do menampung da toko, kuma di tanak da sido, Tuhan da toko Jesus Kristus, miampai sumambayang. Ave Maria, na penuh ko da gracia, miampai diau ikinengan, Mabitwa ko itangar sa bebitandu, mabitwa itufa di tinano Jesus, Sankti Maria tinad kinengan, pakinsa na ko itun ngabi, mamimidoso, dawabay no, Om bundok jam kapatasan sa Amen. Oy ama, pozon sa isyaw to pinapakita ka na gaya ni lahan pakazan na kaposisyon maza di salip di Jesus itanak no. Kataman si kanada namanan na salip di na tigin tanaw om na mangintutun di kamazon tutupot na kaposisyon sa maza na patakon sa i mentok na id kaginaban. Maza ni Kristus Tuhan sa. Amen. Also kung ituan kiningan sa pinangon, tumaza na kubos siya no, nakatemos ka dilaw titakon sa diyaw. Tumadita na ang kalajan na hungan gawin na tinaw tuhon, dumani may timantok na gay, dilaw tinok posisyon. Also kung ituan kiningan sa pinangon, tumaza na kubos siya no, nakatemos ka dihing anggur takon sa diyaw. Tumadig was anggur, kalajan na hungan gawin na tinaw tuhon, dumani may tinitinuman na kasunumanan sa.
Imang sambayang tuminangabi, da kabukan kom Deus ngabi, atay manda da dikinengan itamat bakas. Intong miyampay kanangan, dari kapikinsianan nga binagay Tuhan, amin kabosyan no, toy mono iti ngabi tak ngabi di supo ngabi no, nanunuh o natak na to sasonghon no kumanay kapamantangan dengan no, tumampuan na da di kapamasizan na sabi-abi. Maza ni Kristus Tuhan za. Amen. I Tuhan, miyampay Diyos. Pain sa bata ginabang gabi Diyos. Kanong manak na kumanong katawanan gabi na di Tuhan, kinaingan na toko. Tatapad na katunod na matuhin iti, kalagyan sa kapamasisan sa, tumay mo minamanopa na manak niyaw na kumanong katawanan gabi Tuhan, tama tabi tuwa, kinaingan tabakas ko sa maayso kupuson. Tuontok itanak ngabi no nakatagisas, magiinso sa do maza da doso, maza di za di tanak no, di kuasa di Espiritu, tinimong no bagus yaho da daw sundi da tuhun ngabi, at widong sebagai iso maza di kapisan di kinantahuban tabitwa. Minanono di tinan di Kristus, di panambasangan tagazo di Espiritu tabitwa, kaintahang nada, di kazan nakbahan no, magihahapaw sebagai da i-eklesia. Amin ka na, kapikaubangan, miyampay di tinimungan ngabi, hukumozo da tasab ngabi, mga zo zikoy diyaw, o miyampay kan dasan papabal zikoy. Toto patabitwa kay Tuhan, ito budas sa babi kabituahan. Itinopogi, do di zona na bitwa ititak nga habis mambayang sikoy, maza na po sunat di Espiritu no, na ditinggabi miya gabhobaw matu. May dadadi na itinggabi no mantok nagay, ditinan, omza di Tuhan Jesus Kristus za. Untuk ditimpo na niman patubusay sida, amnasaga ko sida si Minuang na kondasan daw. Minangano yung sida dalote, minanak na kapulong katawanan ngabi, minangakib di, ang pinapatak ni dan makikiiya ngabi daw mos. Ano iti, sabi ko, ang pangakan na diti. Tuwi tinay-tinan ko, ipatakan may montok Diyoso. Inlahan megadi, untuk na pangay makan min sa sadop. Nano dis saban, minsan po na minanak na kapanong katawanan ngabi, pinatak ni sidoi dan makikiiya ngabi daw mos. Ono iti, sabi ko, Panginoon na bantan diti. Tuwitinay saban ni Zako, Iza di batas kapapagumay sa kumpuson, ipatunguan may mantok Diyos o mantok tagumo, mantok ni kapahiyangan na do sa ngabi, may na itinanikan naman dago.
Ikatapatan tahom latin na kutumbazan. Papapansin ko'y nang kinamatasan ay Tuhan. Ang pagpapahang na kinutungan isang likod ko bago. Itinapong ginamasa sa kay malamay, di kandaman, di kinapatasan ng kinatungagan daw. Patakon sa diyaw Tuhan, ilo tinakaposizon, o may sasaban na kumusizan, manak na kapanang katawanan ngavi, doon nagitan sa kayo diyaw na kapadan na dumbangan no, ang manampuan na diyaw. O hudok ka sa kayo na sumambayang, namagi na di tinanam sa ni Kristus, o timong sa kinananin iso, mazani Espiritu tabi itwa. Ano may Tuhan, Ecclesiano, pointangkap, patatangkap di pamagunan, ang mabitanaw sa sino na di kapanuan na tawad sa kanay. Sungabihan, biyampay di Francis Pope Dagay, John Bishop Dagay, sabi di Padang Avi. O na mo na kita pinangavi Dagay, inong ako na pindikahan sa nandi katungagan, sabi inapatay negosyanan no. Tay mono izyoho na dinabaw na vos no. Kasi na guys sabi kami sumambayang sikoy. Namiyampay di hahangay tumito Mary tinanikinaigan Sancti Joseph Savanesido. Miyampay di apostol tang bitua. Sabi kami Sancti inakapapon sikaw di di pa umpus di umulan ngabi. Kano sa kanadari kubosyan na dumani na sumpit mungkus ngabi ng kaposisan sa slajul ang mga zo ang mambantog diyaw masa di tanak no Jesus Christus. Maza di sido, umiyampay di sido, umidli sido, o ikinengan tama-tamakas, hindi kapisan di Espiritu tabitwa. Sabi kabantugan ng kapantangan nga diyaw no, montok sa hihinaid ay sa kapuson. Amen. Dani panu di mama siyam na ugma sa nakapangyan pa kinengan, nakatamas ko'y dumabos. Mazay di surga, o bituan o nga anu, mikoto ko pamalintanu, isap nuway mandawitana, iagano ika, no ino'y surga. Ako nagay, nagtanaw diti, olotis na tasasanganaw, ang pohi ang asikoy, asa kapinagan, iyaganagay na popohiyong isang tapamurasan, lumamanagan. O kanasi kayo dito, doon ko'y masatan, Pagabasosikoy lumantatalaan. Pagabasosikoy Tuhan sumambayang sikoy, namantan patitikid talat. Katawad no namanak na pibabasan, intanaw nga binagay. Nabasa sa kanay na kusyanan no, panggabasikin na nato may mga namantan dosa, ang pintampasi mantan sa vevikosan ginavo, Namasus kay paingandan, di kansa na nabituahan, di kay katan di mamasis sa Jesus Kristus. O ituan Jesus Kristus, minabos ni Apostol nga vino. Pibabasan timponan ko ni Yesu, pibabasan ko takon ko ni Yesu. Kanentong, nandoso nga binagay, kada di katumazan ni Ecclesiano,
Om katawan no, na manak na sino na pipabasa ng pisan, ikatununan may pahisap no, imamama siya mamalinta, montok sa hihinaid ay sokopuson. Amen. Ipibabasa ni Tuhan, may ampay Diyos utumay mo. Kano magitatak ni tanda na pibabasan. Ôi domba di Pinoy nga, mo minukoridoso, nga wiripo mong gunan, ko siya na'y dagay. Ôi domba di Pinoy nga, mo minukoridoso, nga wiripo mong gunan, ko siya na'y dagay. Ôi domba di Pinoy nga, mo minukoridoso, nga wiripo mong gunan, odway siko'y pipabasa. Intangay, idomba di kidengan. Intangay sida. Imang inunidaw sa ngabi ni pamagunan. Obituan ng santam oho na di makan min sa sanap di domba.
Kano sumambayang. Ikalaja di titak pensurga Tuhan sumambayang usikai. Malansang ano na da pamusaban ngavi tinan ngavi dagay. Maydo ibaza ngavi niti. Makon kahizab ngavi dagay sundi. Tumay mo na da mubuzo mampus-ampus indagay. Maza ni Kristus Tuhan za. Amen. Sabayang atau di Sancti Joseph. Katabihan, gumom ti di mananabus, sama dihangay tabi tuwa Mary. Tinatak di kinaingan, itanak tantoy sanda. Doy diyaw pinahansan ni Mary, ikot umbasan daw. Niyapay diyaw na dadi ni Kristus na tuhon. Tabi tuwa Joseph, dadagay punogi, pakitanay diyaw sundi na suhun tama. Abitus ko'y nalahan na posisyon. Pagkanais ko'y ng grasya, kaminsiyanan omsinyo. Omong wikais ko'y mantat patitikit. Talat. Amen. Tuhan, biyampay Diyoso. Ikiningan tabakas, mamalakan na Diyoso. Itama, ami tanak, ami espiritu tabi tua. Amen. Ugad na, ang babalo no, iabal tabasi di Tuhan.